Halo, ovdje je Hubotnica 1 i ovo će biti mali tutorial kako u Battlefield 3 popraviti onog glitcha ko vas nakon 30-20 minuti igre jednostavno samo izbaci vanka. Ovo nikad radi, nikad ne i tako, ali uglavnom meni pomaže i ne zbaci me više vanka, pa sad ću pokazati. Prvo se stisne Ctrl Alt Del, ako imate Windows 7, ne znam kako je sa drugima. Ctrl Alt Del i ide se u Start Task Manager, kao ono dođe i onda dođe ovo Applications, Processes, i onda se ide u Services. I onda se ide u Settings. Kad si u Settings, onda scrollaš dole dok ne nađeš ovo APNP Device Host i još tu gore trebate naći Discovery. SSDP Discovery. I tu pro na njega i onda bi ovdje kad trebalo ovo pisati Automatic Stop. To je najbolje staviti Disabled, Apply i OK. I sad je to zauvijek isključeno. I tako ovi dole APNP Device Host isto Disabled, Apply, OK. Sad treba pisati Disabled, gore on isto Disabled i samo izgasite sve, onda je bilo dobro najbolje restarta kompjuter i to je bilo to. I ne Redikul. Hvala na gledanju.